Halo guys, selamat siang semuanya. Mang Acoy lagi mau ini nih, mau memberitahu kalau sekarang asinan Mang Acoy bisa ada menu baru. Ada menu baru nih, yaitu selendang mayang. Nih guys, selendang mayang. Wah, selendang mayang khas Jakarta. Mantep men. Kita akan live di Gojek sama Grab hari Senin ya. Jangan lupa order. Ini es dari Betawi, mantep bro. Gak mungkin. Mantap nih tuh. Mantap tuh. Mantap. Halo si Ardi ya nih, Ardi. Thank you Ardi. Sudah ngelihat asinan Bang Acoy. Nih mantap. Ardi. Oh mantap bro. Jangan lupa order ya asinan Bang Acoy. Jangan lupa order nih selendang mayangnya nih, mantap. Khas Betawi. Sedap. Nggak mungkin nggak enak ya guys. Sedap. Mantap nih. Nih jumbo. Mantap bro. Ini mantap tuh. Mantap. Ini yang kecil, ini yang jumbo. Nanti kita akan bikin versi kecil, versi besar. Jangan lupa order di Gojek sama di Grab. Jinan Bang Acoy, mantap. Halo Nabil. Mantap. Ini jangan lupa beli nih Nabil. Selendang mayang dari asinan Bang Acoy. Tuh. Mantap Nabil. Ayo guys terus beli asinan Bang Acoy. Mantap. Mantap banget bang bro. Sedap. Udah ya Bang Aceh mau memberitahu aja nih, akan live di Gojek sama Grab hari Senin. Oke, see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.